e desta vez puxo a casa na cabeza e subiulle un constructor e derrumboulle a casa. Nicomedes probou a poñer a serpe na cabeza, pero se lle subiu o control de animais a collela. Ola, chámome Martín e o traballo de mi nai é conductor de autobús. Consiste en levar aos nenos ao colexio. Número de mulleres hai 10 e de homes 50. Bo día a todos e a todas que traballan no plano administrativo. Consiste en controlar existencias en almacén materias primas. Número de mulleres 175 mujeres y 75 hombres. Veo caracterizado de carpinteiro, de maior que do ser carpinteiro, aburiño, e a min gustaríame ser enfermeira.